бросает. Мы военнослужащие 9-го Они бросили, двое суток не ели, не пили, жили в окопах. Prajurit Rusia menahan sekelompok angkatan bersenjata Ukraina. Kondisi memilukan tersebut direkam kamera prajurit Rusia dan tersebar di media sosial Telegram pada Selasa 8 November 2022. Tampak sejumlah pasukan Ukraina tersebut tak bisa berkutik di hadapan prajurit Rusia. Sebagian dari mereka hanya bisa tertunduk. Dalam kondisi tangan yang terikat, sekelompok tentara Ukraina itu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Mereka juga tak lupa memberitahukan bahwa mereka sudah tidak makan atau minum selama 3 hari lamanya dan berbagai keluhan lain yang disampaikan. Rusia melaporkan secara total 331 pesawat Ukraina dan 170 helikopter, 2.458 kendaraan udara tak berawak, 387 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 530 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Кидают сразу до передок. И просто как мясо. Люди здесь относятся совсем по-другому, все кормят, моют, одевают, без всяких инцидентов, относятся гораздо лучше, чем наш команда. Команда они в первую очередь покидает корабль. Да. Убежали самые первые. Начался обстрел, они убежали самые первые. Ни связи, ничего. Бросили связь, не сказали. Кинули в окно. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.